Weh, kenro jero tau na metalet dah. Nang ipata-pata aja na. Mon. Be, sayangku. Halo, assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam. Kenro ni je nang ipata aja na. Di hatimu sayang. Kenapa ki? Ini pa jadi jolo bang gombale. Lo ni mai si jane, me kalau pasae. Wah, iya di. Lupai. Ya, saya. Ya, Pak. Ya, tanya na. Oh, iya, oke. Oh, oke. Ratu! Oh Ratu! Ratu! Weh Ratu! Ratu! Sakit ka ba? Sepeda aku melo taro. Ni ka jatuh jangan ni eh. Weh sepeda aku melo taro. Taro nila ko ese. Amma. Asura kalau makan dah luku na sepeda aku melo taro. Panta to ngatau ye. Weh yon. Kendro ki boleh ba? Ah, Kendro ki boleh. melo kalau pasae. Wata ki melo lo pasahe. Oh, bantah nih. Alah, Pak. Ndoki melo, Pak. ah, Ndoki melo lao. boleh kah bola anak-anakku? Oh, bola anak-anakku kor. Ah, melo kalau pasai. Apa? Hei, apa mana mau biji kamu kau tu? Masa kita bisa rumah biji kamu? Hah? Melo betul pala kayak kau cia. Mai kira terong. Oh, Ah, siapa ya kayang? ah, Siapa kayang? mana kerja melo tu lepas saya? Nah, iya melo lepas saya. Ah, ya apa kau melo? Ya, on di mata pacar-pacar. Weh, mulai ngopon. Masih kuat. Bodoh tu mak biji. Ah. Tu melo malakai. Hati-hati kau, Pak. Ah, Hati-hati. oke. Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Etap pakai idi be. Be, tadi sayang. Walupai. Ais matandre ni soy na mesa ni capu balik ko pasae. Tenang apa ya? Napala. Be, walu pelak dan nangis. Ais, boyo sudah ada bawa ki mata aja na. Agak pala iyola. Malalalan nih. Be, masa malala ki pala paga tu? Ya, sekali-kali olahraga. Be, makomi garo bateta mapuji. Olahraga itu sehat. Iyo tapi mabela ya seru, mabela pasae, mapelatoni. Makan apa yang pulang? Tundi dia di gamu toroku di togau-toku. Idi mani agi-agi yang penting dia tu malaleng. Aku sepeda dia marigaga. Ay idi mani bawang, yang penting dia nama betu banna. Ada bertanya nah, belum mendapat pos sepeda. Iya, iya.
indah